Masterizer. Sanibona imovie yethu yango-2015 igama layo Kept Woman. Imovie ithathelwe kwi-true story la isiqala khona ngo-Evan nonkosikazi wakhe uJessica abasebebuyela ekhaya kade bebuka imovie. Kodwa bethuswa ukungena emzini wabo bequluliwe ngathi kade kuqekeziwe. Besabheka izinto ey'ntshontshiwe kanti isigebengu sisekhona la endlini. Sibakhomba ngesibhamu sithi sifuna imali nobucwebe. UJessica wayesaba wasinika lesigebengu i-wallet yakhe ne-engagement ring. Sathatha lokho isigebengu saphuma sabaleka. Bafonela amaphoyisa kanti kuzofika iphoyisa lomngani ka-Evan ekuthiwa uTyler. UTyler wabatshela ukuthi uzolenza uphenyo. Wathi uJessica uTyler kakhuluma iqiniso mangakanani amathuba okubamba isigebengu besigqekeza. Wathi uTyler vele mancane wona. U-Evan owayelele ebusuku wabona ukuthi uJessica akekho eduze kwakhe. Wavuka u-Evan ethi ubheka unkosikazi wakhe wamfica epakisha ibhokisi. Ethi ku-Evan akasathanda ukuhlala kule ndawo ayiphephile. Ngokulandelayo siyayibona lezi zithandani sezikuthengile umuzi omusha kuma-suburb. U-Evan waye-worried ukuthi usezokhokha i-mortgage. uJessica wamthembisa ukuthi uzomlekelela njengoba naye sesebenza ngama-project amasha. Sebeqedile ukungenisa iy'mpahla besaphumule bezwe idobhele emnyango. Wathi uyovula uJessica wafica ukuthi umakhelwane wabo omusha uSimon wayegqoka ingathi uphila ngekhathi zo-1950 wabanika ibhodlela lewayini ethi welcome gift waqabula isandla sikaJessica. Mabembuza uSimon ukuthi wenza msebenzi muni wathi ufundise e-university ngesifundo esimayelana namadoda. uJessica wahleka ukuthi inhlobonye yekhozi leyo yamadoda. Ngokubona ukuthi uSimon userious waxolisa uJessica. Ngakusasa u-Evan wahamba eseye emsebenzini washiya uJessica naye wayesebenzele ekhaya njenge-graphic designer wayesephambi kwekhompyutha yakhe esesebenza ngama-project akhe. Khona lapho wareceive i-phone call from umngani wakhe ekuthiwa u-Oscar. Ukuthi bona bobabili u-Oscar noJessica babe no-research amacala angasolvwanga amaphoyisa benza ama-investigation beyabangani ba-online. Bagcina sebexoxa nabesikhathi eside ngoba sibona ukuthi kwazi kwaba late ngoba sekubuya no-Evan emsebenzini. uJessica wayeza ukufika kwemoto ka-Evan wavalelisa ku-Oscar. Kodwa u-Evan kwamcasula ukuze ukuthi uJessica akaze asebenze imini yonke bekhuluma no-Oscar emkhumbuza ukuthi wawungithembisile ukuthi uzongilekelela masikhokhela i-mortgage yalo muzi. uJessica waxolisa ku-Evan emthembisa ukuthi usezosebenza hard. Ngakusasa ekuseni uJessica wabona umakhelwane wakhe uSimon ephuma ngemoto wagijima eseyombonga mayelana newayini abanike lona izolo. Wabuye exolisa uJessica ngokuhleka ikhozi efundisa uSimon kodwa uSimon wabonakala engenankinga. uJessica wam-invitela kwidina ngolwesine wavuma ngokujabula uSimon wathi uzofika. Imuvi sesishiftela ngolwesine ngosuku lwalelo dina nakathi sibona u-Evan noSimon ngaphandle bosinyama. uJessica wathi mayephuma egqoka isiketi sesitayela sakudala. uSimon wabuka uJessica emgqolozele ngasawasusa amehlo. u-Evan watshela uJessica ukuthi uyena ozopheka ngokuthi uJessica into ayekwazi ukuyenza kahle i-rhubarb pie. uSimon wabatshela ukuthi yena ukhule kuphila impilo yakudala kubo ukuthi indoda iyasebenza ilethe imali umuntu wesifazane uyapheka. Bambuza uSimon ukuthi ukhona umuntu athandana naye. Wathi uSimon ube ne-ex eyamjolela kodwa manje usehlala yedwa. Ntambama sebesele bodwa uJessica watshela u-Evan ukuthi uyacabanga ukuthi uSimon uqamba amanga ukuthi akathandani namuntu ngoba ubenuka iperfume yomuntu wesifazane. Wathi u-Evan okungenzeka futhi ukuthi iperfume yamadoda mhlawumbe ebizayo ngoba lo muntu uphethe isitayela sakudala. Nokuyilapho iy'thandani zasondelana zabambana kanti uSimon uyababuka ngey'popola. Ngakusasa ekuseni uJessica wayezama ukulungisa ingadi yakhe ngenkathi ebona imoto kaSimon ifika. uJessica wagijima eyobuza kuSimon ukuthi akanayo into yokumba engadini enkudlwana ngoba lokhu akuphethe kuncane kakhulu. Wathi uSimon kuJessica cha akanalo ithuluzi. uJessica wanothisa igrocery ade yoyithenga ngendlela eningi ngayo embuza ukuthi kukhona abantu azohlala nabo yini ngoba kukwazi the umuntu oyedwa igrocery engaka. uSimon waphika wathi akakujwayele ukuya ey'tolo kaningi uyathenga ukudla kube kuningi ngesikhathi esisodwa. Lelo langa ebusuku uJessica watshela u-Evan ukuthi uSimon ubukeka ngathi kukhona into ayifihlayo. u-Evan wakhuza unkosikazi wakhe emtshela ukuthi akahlukane nokunakana nale ndoda. Ethi u-Evan kumanje ngisebenza umsebenzi engingawuthandi ukuthi ube nekhaya kodwa indawo nendawo la sifika khona uvele uzizwe ungaphephile. Zaqala lapho iy'thandani u-Evan noJessica sebexabana bephikisana. Baphazanyiswa uSimon wafika selethe ispade. uSimon ethi kuJessica akasebenzise sona engadini yakhe wahamba uSimon. Ngakusasa ekuseni uJessica wahambisa ifosholo laSimon seqeda ukusebenzisa wanokha kodwa wangaphendulwa umuntu. Walunguza ngewindi uJessica. Later wafonela umngani wakhe u-Oscar emtshela ukuthi unomakhelwane o-actor ngendlela engajwayelekile mangitshela umkhwenyana wami u-Evan uvela athi ngithathele izinto phezulu. Ethi uJessica kodwa ngiyakutshela Oscar khona okushaya amanzi ngalo Simon. u-Oscar naye wavumelana no-Evan ethi uJessica kungenza ukuthi uthathela ngempela izinto phezulu. uSimon wathi ubuka amakhamera asemzini wakhe wajabuliswa ukubona ukuthi kade kufika uJessica. uSimon wathatha ifoni wafonela uJessica emtshela ukuthi akeze ngoba umtholele something acabanga ukuthi angayithanda uJessica. uJessica wafika kaSimon. Simon wamkhombisa ingubo yefashion yakudala amthengele yona. uJessica wanqaba ukuthatha leyo ngubo from Simon ngesikhathi uSimon imkhombisa i-CCTV camera yakhe ethi ngendlela wadulunguze ngayo ngibone sengathi uyangihalela noma ufuna ukulala nami. uJessica wazizwe sesaba wathi uyabaleka.
uJessica waphaphama ekuqulekeni evuka endlini edizayinwe ngesitayela sango-1950. Wabona kungena uRobin nomunye wesifazane naye ugqoke isitayela sakudala. uJessica wethuka ngenkathi ethi uzama ukubaleka wafica emnyango ukuthi umnyango unamabhathini avulwa ngekhodi eyaziwa uSimon yedwa. uRobin watshela uJessica ukuthi bakwi-basement kaSimon futhi baphephile emabela. uJessica wamemeza kakhulu escreama kodwa uRobin wakhuza uJessica ethi akekho umuntu ozokuzwa, le basement iyi-soundproof kanti ukumemeza kwakho futhi kuzocasula uSimon. uSimon sembona emzini kaJessica ethatha zonke impahla kaJessica wabulala isithombe sa-Evan noJessica. u-Evan naye wabuya emzini wakhe kodwa uSimon waphuthuma wayocasha wabamba isibhamu makwenzeka behlangana. Kodwa u-Evan wagcina engabonanga ukuthi khona umuntu la wakwazi nokuphuma uSimon. uJessica wayesazama iplani yokweqa aphume la ngenkathi kungena uSimon ethi kuJessica kuzomela akline konke lokuhliphiza kwakhe la. uJessica waphuma lapho wabaleka kodwa ngebhadi wafica omunye umnyango wensimbi nawo uvulwa ngekhodi. uJessica waqhubeka ememeza ecela usizo kodwa wathi uSimon ngeke ukusiza ukumemeza wena ngabe uyabuyuzela ngoba akekho umuntu ozokuzwa. uSimon watshela uJessica ukuthi kufanele akumukele ukuthi sekuyimpilo yakhe azoyiphila ngunaphakade le. uJessica wabuka immese ngenkathi uSimon emtshela ukuthi ngingakubulala kungazi umuntu uma ngithanda. u-Evan wayeyitshela ukuthi unkosikazi wakhe uJessica usamcasukele. u-Evan washiyela uJessica imeseji evoicemail exolisa ngengxabano yabo yasemini. u-Evan wachecka ideski lenkosikazi wakhe wathola ukuthi uyishiyile ifoni. kwamthusa kakhulu u-Evan lokho ngoba uyazi akahlukane nefoni yakhe uJessica. emzini kaSimon abantu besifazane basebeqala ukwazana. uRobin etshela uJessica ukuthi uSimon ubemfundisa ecollege. uRobin etshela uJessica ukuthi sengivalelwe la iminyaka. uJessica wamzwela wathi kuzomele bahambe. uRobin wanqaba wathi siwayemukela yena lempilo futhi wagcina semthanda naye uSimon. uSimon wabuye ey'tolo efika ephethe iy'ngubo zesitayela sakudala ethi uyithengele uJessica. uRobin waphatheka kabi ukuthi yena akathengelwa ngalutho. uSimon wayithengele uJessica ne-typewriter yakudala ethi uSimon ingoba wakwezwa uJessica ethi ufuna ukubhala incwadi. uJessica wezwa imcasula lento watshela uSimon ukuthi angikwazi ukuthi wamenzani uRobin kodwa mina ngisoze ngafana naye. Khona lapho bezwe idobhele emnyango ngenkathi uSimon evula iTV endala ngeremote eyavula iCCTV camera yase-front door la abona khona ukuthi u-Evan osemnyango. Lokuyilapho uJessica washaya khona umnyango ememeza. uSimon watshela uJessica ukuthi le ndlu iyi-soundproof akekho umuntu ozokuzwa. wahamba uSimon waya emnyango yobingelela u-Evan wayefuna uJessica ebuza kuSimon ukuthi akaze ambone yini. uSimon wathi ku-Evan ngeke ngakhuluma naye efonini earlier wazwakela engajabulile ngathi nixabene. u-Evan wayesephatheke kabi wabuyela emzini wakhe wafica isithombe esishuthe noJessica sesiphahlaze esifakwe emgqomeni kadoti. u-Evan waphinde waphatheka kabi kakhulu mayebona ukuthi uJessica uphinde wathatha zonke impahla zakhe zokugqoka. kwathi later kwafika umngane ka-Evan oyiphoyisa uTyler bekhuluma ngokunyamalala kaJessica ngenxabano encane. uTyler iphoyisa wabuza umngane wakhe ukuthi ayikho nendoda azwana naye. wathi u-Evan indoda azwana nayo uyacabanga ukuthi gay omunye umfana wesidudla abajwayele ukuxoxa naye kwikhompyutha kodwa naye akamcabangeli ukuthi bangabe bayajola ethi kodwa ngeke wazi. ngakusasa uTyler no-Evan bahamba bayovakashela u-Oscar bebuza ukuthi u-Oscar kanalwazi ngokunyamalala kaJessica. waphika u-Oscar wathi cha akazi lutho wathi kodwa uJessica into ebemphethe kabi ube neyinsolo ngomakhelwane wakhe omusha ekuthiwa uSimon. waphinda khona lokho futhi u-Evan ukuthi uJessica ubethathela izinto phezulu uSimon akanalutho. u-Evan noTyler bahamba batshela u-Oscar ukuthi abafonele makunento ayizwayo. baqhubekela sebeyomzini kaSimon kuyothola ukuthi akazi lutho ngokunyamalala kaJessica. uSimon wathi ku-Evan njengoba ngeke ngakutshanda sikuqale ngizakumazi. uTyler iphoyisa wazophawula ngokuthi uJessica ube neyinsolo zokuthi uSimon uthenge igross eningi okungenzeka ukuthi khona umuntu afuna ukuhlala naye. wathi uSimon no ukuthi bengeke ngamema omunye umfundi wami futhi nalokho bengithi ngikwenze imfihlo. u-Evan noTyler baxolisa ngokumphazamisa basuka bahamba. uSimon wabuyela kwi-basement wathethisa uJessica ethi akamnike i-email yakhe ne-password. noJessica wabona ukuthi akana-choice wamnikeza i-email ne-password. u-Evan wareceive i-email from i-account kaJessica lapha ethi usedicide khona ukuhamba amshiye kanjalo ethi bebezama ukulungisa izinto kodwa bahlulekile ngcono bahlukane. echaza nokuthi usethole indoda engcono em-understandayo and ubona lokho kungcono for bona bobabili. u-Evan kwamphatha kabi lokho eyibuza ukuthi emva kweminyaka emingaka uJessica usengavela aqeda i-relationship yabo nge-email. kwi-basement uSimon wamphoqelela uJessica waze wavuma ukugqoka le ngubo yango-1950 eyayigqokwa omama basendlini. uJessica wabiza uSimon ngesilimo wambamba wamphula iminwe. uSimon etshela uJessica ukuthi angaphinda akhulume naye kanjalo eyindoda. ngakusasa ekhishini lakwi-basement uJessica wayesebukeka njengonkosikazi wango-1950 ephekela noSimon inyama yesteak. uSimon wamncoma uJessica ukuthi muhle. uRobin wazizwe nomona ngokunconywa kaJessica. uSimon wanika uJessica ummese nemfoloko ethi akasike le steak wawuthatha ummese.
uSimon waphaphama ekuqulekeni eseboshelwe esitulweni. uJessica wamsakaza ngempama embuza ikhodi yasemnyango. uSimon wathi kungamane ngife kunokuthi ngikunike. uJessica wathatha ummese sisabisa uSimon ngokuthi uzomnquma. Kwacasuka uRobben wazoshaya uJessica. Bashana abantu besifazane. Ngaleso sikhathi wathola ithuba uSimon lokuqaqa le ntambo embophile. Wafika uSimon wazotshela uJessica ukuthi kufanele ayimukele le mpilo, impilo yakhe azoyiphila. Ethi futhi akaboyihlonipha indoda. Ebusuku uJessica wayelele embhedeni ekhala ngenkathi kufika uRobben. Ethi uyaxolisa ngokumshaya. Ethi kodwa bekufanele ngikwenze lokho ngoba nawe ubuzo-end up njengoMegan. Wethuka uJessica wayebuza kuRobben ukuthi uba uMegan. Wathi uRobben uMegan intombazane yafika before yena. Ethi uRobben uMegan uzame kaningi ukubaleka. uSimon wangiphoqelela ukuthi ngimbulale uMegan. Ethi uRobben nami indlela engimsaba ngayo uSimon ngakwenza lokho ayekusho. Ethi so angifuni ukubulala wena Jessica. Ngakusasa uEvan wabona uSimon embuza ukuthi ulinyazwe yini ekhanda. Uhlanyala tshela uEvan ukuthi luwiswe ibhayisikili. uSimon wamema uEvan ukuthi bazobuka i-baseball game emzini wakhe. Wavuma uEvan. Nokwathi later siyabona lamadoda esebuka i-baseball ku-TV. Nabantu besifazane abakwi-basement bewabona lamadoda ku-TV. uJessica wazama ukwenza umsindo ngesikhathi eshaya ngenduku yomshanelo ku-ceiling board. Wabona uSimon ku-TV edonsa isibhamu wayeka. Later wabuya waza ku-basement watshela uJessica ukuthi mawuke waphinda wazama ukwenza into enjengaleya ngizobulala u-Evan. Wathi futhi woza namhlanje uzolala nami. uJessica wayengenachoice wavuma wahamba yolala noSimon. Kwadlula isikhathi esingango-6 weeks la esibona khona u-Evan esekumukelile ukuthi uJessica wahamba. Esefaka nebhodi la-for sale ukuthi lo muzi useyawudayisa. Ku-basement uRobben wayecasukile ethethisa uJessica ukuthi wayalala iy'nsuku yilandelana noSimon. uSimon sekungathi yena akamnakile. Kalobu busuku uRobben wahamba wolala noSimon. Watshela uSimon ukuthi uyivumele uJessica ukuthi uplana ukweqa ngoba usathanda u-Evan. Ethi uRobben ubengicela nje uJessica ukuthi ngimlekelele eqa. uSimon wabonga kuRobben ngesikhathi esehambe yokhuluma noJessica. Wathi uSimon ngiyamzonda umuntu onamanga. Ethi amanga into efana nekhensa esuke ifuna ukusikwa. And cancers need to be cut out. Kwamthusa kakhulu uJessica ukubona uSimon enquma uRobben phambi kwakhe. Wathi uSimon ngenza yonke lento ngiyenzela wena Jessica. Ngathi uSimon ehamba nesidumbu sikaRobben. Wasala uJessica ekhala phezu kombhede. Ngakusasa iphoyisa uTyler wafonelwa u-Oscar. Ethi uOscar benze research ngoSimon ukuthi zonke iy'kole asekafundisa kuzona uyayeka kuleso sikole kunyamalala umfundi wentombazane. Ethi kuthiwa uSimon ufika atholakala ukuthi ujola nomfundi bese yaxoshwa kuleso sikole nalo mfundi ajola naye uzonyamalala. Wezwa lokhu uTyler kangamosha isikhathi wahamba waya emzini kaSimon. Esefikile wamngenisa uSimon ngesikhathi uTyler bhekabheka endlini esembuza imibuzo ngomfundi wanyamalala ekuthiwa uRobben. Wathi uSimon angiphiki ukuthi ngake ngathandana noRobben kodwa angazi lutho ngokunyamalala kwakhe. uTyler waya ngakwe-wine cellar eyayinomnyango ozoqhubekela ku-basement. uJessica ayibuka yonke leyo nto ku-TV. uTyler waqhubeka wabuza uSimon ngomunye umfundi wanyamalala kuqala kwakuthiwa uMegan kodwa uSimon waphika wathi akekho-ke engimaziyo nalelo gama. You know, the thing with guys like you is that you think you're ahead. uSimon wathi eqeda ukulahla umzimba kaTyler wabuya wazoxolisa kuJessica ethi ngiyaxolisa ngokubulala iphoyisa. uJessica wayeqinisa wahamba wayohaga uSimon emtshela ukuthi wenza into ebekufanele uyenze. Ukuhamba kwey'nsuku wagcine kwazile ukudayisa umuzi u-Evan. Ngenkathi efikile ezomduduza uSimon emtshela ukuthi wenze into ebekufanele ayenze ngoba lo muzi ubuzoloku umkhumbuza unkosikazi wakhe. Kwathi later wabuya uSimon watshela uJessica ukuthi uyamkhipha kwi-basement okwanamhlanje kudala amvalela. Banyukela upstairs la uSimon akhipha khona isibhamu. Kodwa uJessica akamemezanga futhi akazamanga ngisho ukubaleka. uSimon wamthatha wamkhombisa ngewindi ukuthi lo muzi okwakuwo wakhe usugcina udayisiwe. uSimon wabuza kuJessica ukuthi uzizwa kanjani. Wathi uJessica ufisa sengathi uSimon ubengamnika into yokumvalelisa. Wathi uSimon kuJessica uzovalelisa u-Evan ngebhodlela lewayini. Wavuma uJessica. Kalobu busuku uSimon wahamba wayovalelisa ku-Evan ngebhodlela lewayini. Bahlala ndawonye baphuza. uSimon etshela u-Evan ukuthi uzomkhumbula. Wathi lapho esehamba uSimon u-Evan wanothisa ukuthi kwesiphika noma kwikhola yeshirt lakhe kune-lipstick kanti leyo nto yayijwayele ukwenziwa uJessica besathandana. Ngakusasa uJessica watshela uSimon ukuthi uhalela ukumbhakela i-rhubarb pie. Wathi uSimon angayijabulela. u-Evan wayeselungiselela ukuhamba ngesikhathi ethola i-phone call from u-Oscar. u-Oscar etshela u-Evan ukuthi kuthiwa amaphoyisa athole isidumbu sikaTyler ebulewe. Ethi u-Oscar ngiyasola ukuthi iphoyisa lomngane wakho uTyler ubulawe uSimon. Ethi u-Oscar ngoba uTyler ngimtshele ngakho konke ukukhohlakala kukaSimon okungenzeka ukuthi usuke lapho wahamba waya emzini kaSimon. Kwamthusa kakhulu lokho u-Evan wadecide ukuthi ahambe aye khona. Later uSimon noJessica babe-enjoya i-rhubarb pie beyidlela khona ku
basement ethi uJessica abayidle ngezandla. Kuthi uSimon wethuswa ukubona ku-TV yakhe ukuthi u-Evan uyingenele emzini wakhe. Ngenkathi epequlula u-Evan efuna uJessica, u-Evan wezwa nephunga le-rhubarb pie waba neshow ukuthi unkosikazi wakhe ula. Wacasa kuSimon watshela uJessica ukuthi ngisazokujezisa later wena. Washesha wahamba oshale ukhodi yakhe ngezandla ezine-rhubarb pie. Waphuma lapho uSimon waqonda ngqo ku-Evan wamhlasela. uJessica wasale ezama ukuqagela lezi zinamba ezithintwe nge-rhubarb pie for ukuthi agcine eqondene nekhodi. uSimon wawisa u-Evan ngesikhathi esithi uyamqedela nge-shifting wayibamba uJessica waqhamuka emva kwakhe. uJessica wabuye sevuka ngespray wasifutha emehlweni kaSimon waphinde wamshaya ekhanda nge-fire extinguisher. Nokwathi lapho esethi uyamqedela nge-shifting wakhuzwa uyena u-Evan wathi akamiyeke. Kwathi sekudlula isikhathi esingangonyaka siyambona uJessica no-Evan sebejabulile bendawonye. Nokulayo uJessica angena yedwa ejele esezobona uSimon. uSimon wabonga uJessica ukuthi uyabonga ukuthi angavumeli ukuthi bamgobe isigwebo sentambo. Wathi uJessica bengingakwenzeli lokho ukuthi ngisize wena but bengenzela ukuthi uphile njengesiboshwa impilo yakho yonke njengoba vele udonsa u-life sentence. Wathi uJessica nencwadi engangithi ngizoyibhala ngiyibhalile ngokuhlukumezeka okwaba khona empilweni yami ngihleli nesilwane esiwuwena kwi-basement. Washiya leyo ncwadi wahamba uJessica ngesikhathi esele uSimon wayiqabula leyo ncwadi. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Stories on the beat.